Dobroveče, poštovani građani. Ja sam Aleksandar Arsenijević, lider građanske inicijative Srpski opstanak. Večeras, u nedelju uveče, vikend je, nalazimo se ispred Skupštine opštine Zvečan. U očima običnog posmatrača nema ničeg čudnog iza nas. Ali, što se nas tiče, nas je privukla jedna činjenica, a to je da tokom celog vikenda, a i u nedelju uveče, ispred opštinskog parkinga i u blizini se ne nalazi ni jedno od 4 službenih vozila ove opštine. A mi večeras idemo u potragu za njima. Ako gradonačelnik Dragiša Milović ne zna gde su, mi ćemo ih potražiti. Evo, pronašli smo prvo službeno vozilo opštine Zvečan, kao što vidite, 02Z, oznaka na njemu, i nalazimo se u ulici iznad crkve u Zvečanu. Idemo u potragu za drugim. Evo, pronašli smo i drugo službeno vozilo sa oznakom 02Z 0829 u ulici Vlade Četkovića ispred neke privatne zgrade. To je drugo vozilo. Idemo u potragu za ostalim. Idemo se ispred trećeg službenog vozila opštine Zvečan, koji se nalazi u koloniji. Idemo dalje u potragu. Pronašli smo i četvrto vozilo u privatnom dvorištu u takozvanoj Špic Mali. Oznaka tablica 02Z 1029. Inače, ovo vozilo vozi zamenik gradonačelnika. A usput da pitamo gradonačelnika šta se desilo sa vozilom koje je opština Zvečan dobila još pre njegovog postavljenja od smenjenog ministra lokalne samouprave Ljubomira Marića, a radi se o vozilu Mercedes E-klase. Da li vozila kao što su ovakva vozila službena voze i visoki funkcioneri Srpske liste koje nikakve veze nemaju sa opštinskim organima? Po našim informacijama, jednu od Toyota, kakve smo snimili, prvu vozi i gospodin Ivan Todosijević.